बोलो आइलो बुप्पा मा अंटाटा भागी होला क्या मम्मी जोगनिखिया को कहली मु कहली तू एना कि पूरी स्टेशन पाखे छाड़ दबु ये जोगनिखिया पूरा एकातर हम कंठपुर रे गळै देलानी तुम क्या मम्मी ऐसे हो रहे हो मम्मी काई कहू मते एठै मम्मी जम्मा कहबुनु सियार सिना मम्मी डाकुचु एठै तू मते मम्मी डाकिबु एटा बा हम ओडिया संस्कृति एठै एई अना एठै जे तू मते मम्मी डाकिबु ए माने कहबी बोते मरी जाईची मम्मी ए तू मते बोउ डाकिबु ना मा डाकिबु हला जोगनिखिया तुम चलो एलो मु छुआटा मु गाड़ी दिली मु धनटा हां तुम चलो चल 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 चौधरी 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 14 ଟଙ୍କାର ଚୌଧୁରୀ ସେ 14 ଟଙ୍କାର ସେ ଚୌଧୁରୀ 14 ଟଙ୍କାର ସେ ଚୌଧୁରୀ बाबा ने आ गया बाबू जुआ बैग दे दो बाबा भल अछु आ गया बापा चली गले ना हां बा हो जा 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 आसो 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 आ जा जा मु जा मो पुग नेकी जाऊ जा क्या बैग ले गया सी होची हम पारिवारिक चाकर माने ता बापा अमल 14 पुरुष हम चौधरी घरे गोटी कटुतले ता पुओ ये मो सेवा करूची तो बापार तो बापार सेवा करूतले पौड सेवा माने गछरे तोला तुलिया बापा करूतला हा चल चल हां हां चल चल माँ ओ प्रतिमा माँ घरे ना होगी हे ए जो कोन क्या भिकारी हे बा हे धुरु आपको कोन हे जिगिरे टका नाई मो माँ बापा कहले माटी गदा आइतला बोले जा माँ पाखरु बेलचाटा नेगी आसु बोपा जोगनी खेर कोन बाली उठी पार नथला मोर बा आज की जिबा को 20 वर्ष होई गलानी 20 वर्ष बाद रे आइलाडी तो बोपार बाली उठियो पुनी मोरी बेलचारे हे सेठी थुआई कि नै जा ए धोई के आनी से बेलचा को दो जोगनी के आय चौधरी घर को आसु आसु बहु संगे संगे दिनस पत्र पई आइलेनी बे आज भी हम गाँ लोक चौधरी घर जदि किछि न नेले ताले से भले चली पारिबे ना खाई पारिबे ना जोगनी रोगनी किया घरटा कोन उड़ो देखो पूरा असना मसना करी पकईछिनी मु उड़ेबी चौधरी घर बहु पूरी प्रतिमा चौधरी आसिके घर उड़ेबो बाहर जाउथला न हैला तो लाई असना आई गले मोर कोन बाळ मक्का आई जाउ चौधरी घर असना देखा जाउ मु तो सुंदरी देखा जाउची आ सेतरे कोन होउची छे सबु असना एठी एक्चुअली मम्मी मु कोन कहतले कि मुटके विलेज टा हमरा विजिट करी के आछी अरे मान्ना जो कहते कि गाँ बुलिबा को जाउची ए गाँ रे बुलिया को जाउछु कि जा ए लोक मानक सहित देखि कि मिसिबु काहे कि कहलु आमे चौधरी घर ना आ गोटे कथा मो धन मन देई कि सुन एटा जम्मा तो अबहेला करिबुनु मो मुंड छुइलु काबु मुंड छुई क सत्र अबहेला करिबु तू जोठी जा खाइले खा हेले पैसा दबुनु काहे कहलु ऐसे क्या ना 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 पैसा दबुनु सेठी लुच्ची की पळे ए सब मागणा खिया अनेलु संपू जाको खाई जिबे देखि देखि जाई कि चलिबु हला ए टिके सुनी जानि लब ए धन आइला बलु गुपचुप आर के मना टिके हला ए सुनु पैसा देई कि जम्मा केडी बोलु ना 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 गोटा काम करिबु धन देख कई मते गुपचुप दि गुपचुपटा जेम तू धरिबु खाली अनै थु से गुपचुप वाला कुआडा उंदी से उठ तो पूरा तुंडो मारी की भागी अब जाउ हां तू जा धन जा पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला बूम बाबा ने ओली की
ଏରେ ଯୋଗନିକ୍ଷା ପାରିବାରିକ ଚାକର ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ବିଲ ବାଡ଼ିଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବିଲ ସରସର ପାଣି ଗାଣ୍ଡି ତୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। ଏଇ ଶୁଣୁ ଛୋଟ ଚୌଧୁରୀ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାନେ କାନେ ଜଗିଥବୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଯେମିତି କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୁଏ। ଛାଡ଼ିବିନି ଲୋ। ତମେ ତ ବାବୁନି ବାବୁକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ଦିଟା ପୁଡିଆକୁ ନିଅଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି ତମର ଆଉ। କଣ କରିବି ସବୁ ଆଡକୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଲୋ ଆମ ଚୌଧୁରୀ ଘର ପୋତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତତେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଖା ନେ ଖା। ହେଇଲୋ ସେ ଖାଉ ନାହିଁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ମତେ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ବୋଦା ତୋ ବୋଦଉଣୀ ଯୋଉଦିନ ମଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଦିନ ମଲା। ସେଇ ଯୁଗୁରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାରି ଦୁବେଇ। ଆଜି ଆଇଲି ମତେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଏ ବୋଦୁ ବୋଦ ଛାଡେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ମିଶି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୁବେଇରେ ଯାଇକି ରହିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥା। ତୋର କିଏ ଯତ୍ନ ନଉଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଛାଡି କେତେ କାମ ତା ଏଇଠି ହେଲା। ମୋ ମନର କଥା ତୋ ମନରେ ଲେଖି ପ୍ରେମକୁ କରିଦେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୋ ମନର କଥା ତୋ ମନରେ ଲେଖି ପ୍ରେମକୁ କରିଦେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ହଁ ମୋ ମନର କଥା ତୋ ମନରେ ଲେଖି ପ୍ରେମକୁ କରିଦେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତୋ ପ୍ରେମର ସାତ ସୁରେ ମତେ ସଜେଇ ଦେ। ତୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେ। ପ୍ରେମ ମତେ ହେଇଗଲା ରେ ପ୍ରେମ ମତେ ହେଇଗଲା ରେ ପ୍ରେମ ମତେ ହେଇଗଲା ରେ ପ୍ରେମ ମତେ ହେଇଗଲା ରେ। ହୋ ହୋ ଯୋଗନିକ୍ଷା ହଉନୁ କଟୁନୁ ଯୋଗନିକ୍ଷା ପୁରୀ ଛୁଆ ତିମୁ। ପ୍ରତିମା ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଏଇ ସେଇ ନଡିଆ ଗୁରାକ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲି ଆଉ ଗଛରେ ଆଉ ଫଳନ୍ତି ନଡିଆ ଗୁରା ତ ମୋର। ତମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ନା ନଡିଆ ସବୁ ପାରିକି ବାଉଙ୍ଗା ସବୁ ପାରିକି ଗଦା କରିସାରିଲଣି? ଯା ଅତି ଗୁଡା ତମେ ଛୋପରା ଲୋକ। ଏଇ ଖଇନି ଫଇନି ଟିକେ ଦେଲା ଅଛି ଯଦି ପାଟି ଏବେ ବି ସେ ଦୋଷ ଯାଇନି? ନାଇଁ। ଅଛି ଅଛି। ଆରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଗୁରାକରେ ମୋର 400 ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। 400 ଲୋକ। ଏଇ ସେପଟରେ ଛେଳି ଜଗିଛନ୍ତି ମୋର 2 ଜଣ। ଛେଳି ଜଗିଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ସେପଟେ ମାଉସୀ ଜଣ ମୋର ବିଲ ଧାନ କାଟୁଛି। ମୋର ସବୁ ଲୋକ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ସକାଳେ ତ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଗଲି କାହାକୁ ତ ଦେଖିଲି ନା। ମଲା ସେ ଯୋଗନିଖିଆ ଗୁରାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ। କଣ କହିବି କହିଲ ପ୍ରତିମା ତମର ସେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ହାତରେ ସେ ଜିନିଷ ଶୋଭା ପାଉନି ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ନୁହଁ ମୋ ଖଇନଟା ଦଉନା ସବୁ ଖାଇଦବ ନା କଣ? ଖାଉଛ ତ ଖାଉଛ ସେ ଚୋରଣୀ ଗୁଣ ବି ତମର ଗଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିଅ। ଶୁଣ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ କଣ ନ କରୁଥିଲ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଲି ମିଶିକି ଆସିଆ ତମ ବଗିଚା ସବୁ କରିଦବ। ହଉ 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 ହଉ। ଏଇ ସେ ଯୋଗନିଖିଆ ଗଲାନି ନାଇଁ ପୁଣି କୋଉଠି ଉଣ୍ଡିଛି। ତା ଯୋଗନିଖିଆ ଝାଡା ଖିଆ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଦେଖି ନେଇଛି କୋଉଠି ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ପଳେଇଲା ତ। ନହେଲେ ପୁଣି ଦେଖି ନବ କହିଦବ କୋଉଠି କାଚ ଚିରି ପକେଇଲାଣି। ଇଏ ଯୋଗନିଖିଆ ଯଦି କାହା ଆଗରେ ଯାଇକି କହିଦବ ମୋ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଏତିକି ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ପୁରା ଘାଟରେ ଗଡିବ।
ହଁ ଯୋଗନିଖିଆ ପଳେଇଲା ଯୋଗନିଖିଆ ଆଜି ଆକୁ ସଫା କରିଦେବି ଏଠି ଯୋଗନିଖିଆକୁ ପଇସା ଦେବି ଏ ଯୋଗନିଖିଆ ମୋଠୁ ନେବେ ପଇସା ନଡ଼ିଆ ତଞ୍ଛା ବାଲାକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ନଡ଼ିଆ ତଞ୍ଛା ବାବୁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତଞ୍ଛା ଗୁଡ଼ା ତାତିଯିବ ମତେ କହୁଛି ଦିନକୁ ଖାଇ ପିଇକି 700 ଟଙ୍କା ନେବି ଯୋଗନିଖିଆ ମତେ କଣ କାମ ବଳେଇ ଯିବ ତତେ 700 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛି ବୋଲି କଣ କିଛି କରିପାରିବିନି ଯେତିକି ଆଜି ଚିରିଲି ଆଜି ମୁଁ ଚା କରିକି ଏଥିରେ ପିଇବି ପ୍ରଳୟ ଚୌଧୁରୀ 3:30 ରାତିରେ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ କୁଆଁରା ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ସଭା ଡାକିବା କାରଣ ଏହା କି ଯେ ରାତାରାତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ମାରିଦେଲେ